radila zadatak iz matematike, ja sam probala, me poklapam se rezultat. Uradila sam ga ja, postupak je veoma jednostavan, sad ću ti pokazati. Super, nisam ja znala riješiti pa da vidim ja. 4/5 x plus 3/5 je jednako minus 5/4 x minus 7/2. I to se sve pomnoži sa 20. Aha, okej. Onda 16x plus 12 jednako minus 25x minus 70. I sad ovo minus 25x I ja sve prebacujem, ja, okej. I mijenja se brojka. Onda vam prelaziš minus ovu. Alo, cure, vi što štrebate, ajte s nama na fuka, nemojte gubiti vrijeme na školu. Gdje si ti puj, bar naćem nekog našeg, ajme. Jesi ima. Hvala, sadaka te sačuvala. Dobro, prijed. Sjećaš se ovih cura? A, sad se sjetim. To su ne 3 štreberci. Ja volim, vidi njih, vidi nas. Ej, ja sam glup, tebe sam slušao. Pogao sam i ja sad ovako. Sam te barem onda u gimnaziju zovno.